nafsu kecarong, tajak sikula, nafsu kemaling, tajak udaya, nafsu ke surga, tajak masjid, nafsu ke susah, berkawin dua, tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom tulingon baca, tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom hukum syariah. Barangga pebut tak merunong, beta dire hana sempurna, menyanata pebut sabo bidaya, pipi menasa laki pedua. Tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom tulingon baca, tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom hukum syariah. Barangga pebut tak merunong, beta dire hana sempurna, menyanata pebut sabo bidaya, titik menasa laki pedua, tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom tulingon baca, tajak sikula, tajak udaya, supaya mempom hukum syariah.